asang hito Jowai Circle ka lebar ada ka jingtho show deputy commissioner bulang ru jaman jaga desi bar kumjuru show MLA jonga Jowai man ujor halo ka jing thung kambe an tham da khat interview ya palat sanspa teliki post sekitar tikam ba pe ke badan Hawas Chantil District nakana jaga sengkala bu jingkali balai berhadan habaladan ka DSC nangaban tungkam sop-sop kumta kalau kentu yo DC bani ban pelong da ka jing toket man pelong nak kloy ki exam jaga DSC. Nah begitu baru kemudian hok ban yo ka kam tam ke berawan chakmat ke exam kini ban hok yo hok ya ka kam. Integrated Territorial Organization Hito Jowai Circle yang sudah dikendok bagi Deputy Commissioner bedai rui chairman jongga DSC te lembaga RTI ngina kaseng ngilalap kumba sanspa totally kini kisang chan post di post bakidai ru regular post kibala hapo ijing page jongka DSC te ngina kaseng dai nakata daw ngila ai kijing tho chau chis katri dan ngila ai kijing tho chau CM ubade finance minister ban ngila lagi kendor badu lokal MLA jongi ngina kaseng ngila kentu ya bisi ba ulai ban pet bah apa idai ba kadeng benta ban ngina kaseng ngila dawaru ba udai ban stick hagi kendan an jong ka DSC ba bagi memorandum hi kabang ngidang da submit mene ngila syam ba ngina kaseng yeng scam hakanong rim ba mundon bala kita ki influence habai dai badka DSC mundon kita ki authority ki bala ban influence ba bungsi ni haki sinem menchua ni pa haki sinem ki ba khasan apa sinem menchua ni jio iba ba kita hi ki bedan haka bor kita ki bedan haka sarkar ni mo nganong kita ki Mr XYZ ki ju sim ya ka bor haka ti lajang te ngin agaseng ngin bodin abai dai bakatak benta ban ngi simru kalat ban kentu yaki samlama kiba sim ya gedek benta ban ikun jaga exam ngi kenturu yaki kimegi kiba hapo ba saja hil sisring kita kibadan gajing kle na benta ban ikun persya ya ka bangsam kiba ikun persya ban bendu pendam ya gini ki jingban sab apa ka sinong ka thau jongi ngin ka seng kai ka bangi kran hang ne kamut bagan kotang hang ne ban ngila nang yai bodin ban ngila syam ba dadon kita ki ba walit ki kenan anjang ka DSC ngiru gi panse ki haban yai jaga we gelenti habai dai bagan deng benta audisi te kakum ka memorandum ni te mentang ngi demand ta ka fair means habai dai bak exam DSC bakin ai de merit ya way pan ke balahi ban thoi ke exam uday ban deserve ban yo na kumjuro ngidiman yaki exam paper hadin bag ledat exam yaki tu ki exam paper bakin permi kloy ngidiman bakin adika dekat deadline hagi jing gede bak ki paper jogi kena ledat exam bakin dai ban preslim ro ya result hadin bag ledep exam kafkum ka memorandum ni haga memorandum ngila diman bakin donki video kamera kaki asar kadai kawai bakin tu exam hadin bag ledep tu exam itu kenal hidai ban permi mentahi ban karek paper mentahi tangi kuat ni diman ya DSC bakin de ka fair means kafkum ka memorandum nila bo habisi tangki tahi kublai